سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر شەشە ئێوارێ ئەزی جوارە پێشکەش بکەم دەستپێکێتە گرنگترین سەرنوچە. وەزارەتا پێشمەرگە داخوێنیەکە خۆدا بەرسەڤا خولیسی ئاکار وەزیرê بەرەڤانiyê yê Tirkiyeyê da. Serkirdeyê Pedekesê Hacî Kalo dibêje gotina çete û nandoz bi tenê li ser PKK têv navkirin û hêzên pêşmergeyên leşkerê roj hêzeke netewî ye kar û xebatê ji bo Kurd û Kurdistanê dikin. Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya daxuyaniyek di salvegera nihan ya şehîdbûna Rojnamevan Hozan Abûzê de belav kir. Li Efrînê hejmarek welatiyên Kurd bi tûmetên dûr ji rastiyê li ser destê çekdaran hatin revandin. Dubara slav. Piştî daxuyaniyên Wezîrê Berevaniye yê Tirkiyeyê Xulûsî Akar derbarê redkirina hebûna Kurdistanê de Wezareta Pêşmerge berseva wî da û da zanîn ku mejî û çanda qirkirin û redkirina gelan herdem jê dera pirsgirêk û nakokiyan e. Wezareta Pêşmerge di daxuyaniyeke xwe de ragihand ku daxuyaniyên Akar derbarê redkirina hebûna Kurdistanê cihê seyrê ne û gelek pirsan tîne holê. Ku berpirsekî di posteke fermî de rastiyeke dîrokî û demografî tune bike ku ew bixwe bi wan daxuyaniyan nebawere. Wezaretê da diyarkirin ku Akar bixwe seredana Herêma Kurdistanê kiriye gelo dikare ji me re bibêje ku cih û navê ku seredan kiriye çi ye û eger guman li cem Akar hebe di hebûna Kurdistanê de bila li belgenameyên Osmaniyan vegere û dê bizanibe ku Kurdistan heye yan na. Di dawiya daxuyaniya xwe de Wezareta Pêşmerge tekez kir ku çand û mejiya tunekirina gelo dîroka wan bi berdewamî bûne jêdera kêşe û nakokiyan û tu carî nagihin tu encamekê. Hacî Kalo endamê Komîta Navbendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dema beşdariya xwe di bultana Rêbaz de da zanîn ku cihê seyrê ye ku PYD û PKK sifkatiyê bi hêzên pêşmergeyên roj bikin û gotina nandoz û çete bi tenê li ser aliyê ku şerê gelê Kurdistanê kiriye û kiryar û binpêkirina di dermafê gelê Kurd de encam daye û serkirdeyên Kurd revandine û jiyana siyasî tune kiriye. يعني براستي تشتكي قالكي سيرة تشتك مرو تهمتي بيكيبة بكي أو جوي تهمها قالكي بريء به أبقوتنا باكسا وراقهاندنا بارتيا بهادي أبشان روش شدبن سر بيش مرقين روش لسر بيش مرقين قهرمان لسر بيش مرقين يه خوينا خداني سر كفا دستيخو خزمتا كردايتي وخاكا كردايتي دكين gelekî seyre ew gotinê wayê tê gotin li ser pêşmerga. Rastî ew gotin li ser kî tê gotin lazim e ewilê wekû pênasîna gotinê mirov bizanin. Ew gotina tê gotin li ser waye ew kesên îro şerê miletê xwe kê bi quweta sîlah. Li ser wa tê gotin ew ê îro hikimdariya miletê xwe bike bi diktatoriyet. Li ser wa tê gotin ew ê îro bîn قبک جبر دجمنین کردابه شر کردایتی دکن و شر ربازا برزانی دکن لسر واتی گوتن اوین کسی سیاسی خطف کرن اوین کسی سیاسی جی کردستان سوری نفی کرن اوین ده شهید سردسته واکتن وکو سیاسیه وکو کسی چالکبان وکو شهید نصر الدین وکو شهید جوان قطنی وکو شهید ولاد حسی وکو شهید مشعل تمو حمی شهیدین برخاکا کردایتی و یک خدمتا کردایتی کری سر دست وکه ساحات شهید کرن شهید او نار سرواتی کرن مجازر بحق خلق ما عمود ذکری ایکم کجید حق خلق ما عفرین ذکری او نار جوارتی گوتن
یه هزار گنده کردستان سوری و چه کردستان عراقی والا کرین جخاکاوی حمید پنابر بی و بری خدان ولاتا و قسمکی مزن لدریا هاتن خانقاندن او نافجوار پیروز به او نافجوار پیروز به ای گندین ما باجارین ما وکو عفرین وکو گریسپی وکو سریکانیه هشتن او کسین ایرو ناوی خودکن جيش الحر مخاب نجيش الحرن او ایرو هاتی او مناطقه ما داگیر کری ایرو او نافشوارته گوتن او تصفیه حوالی خودکن او حوالی کی وای نبگور نیرینه وابه او نافیروز بلوا او ایرو هشتین ملت کرد هنک باجار کرداد کردستان سوری ده صدانوتو 5 بین ایرو ریجا خلکی دی نسبگی هری مسترش ریجا کرداچی بیا سرکردای پدگاسی حاجی کالو هروها تکاس کرد که هزین پشمرگه هزک نتویه لسر ریبازا بارزانی نمره هاتیه دامزراندن و جکرو کچین روژاوای کردستان پیکته و تجاری ایریشی تو آلیه که نکرنه و قهرمانی اوان ده شر داعش تروریست جهه سربلندیه تشتكي قالكي ديارة وأشكرايا پشمرگین روش هاتیه دامزراندن لسر ریبازکی کردایتی ریبازا برزانی نمر او ریبازا ایرو جناب سروک لیوگر ملت کرد جناب سروک مسعود برزانی او ایرو خوازه او پروژه نتوی ملت کرد تبگین مافی خواه جبر ولی پشمرگی روش ها دامزراندن پشمرگی روش خدمتا کردایتی بکه خدمتا خاکا ولات کردستان بکه جبر اف پشمرگی ها چیبیه نشری کردا بکه يعني ام حمود زانن چه رژیم دیکتاتوری به چه رژیم شمولی به یان پارتیین شمولی به اب ایرو او باوریا و غیر وانینه باوریا و دموکراتیت نینه جبر ولی هجوم و حمیل سر لشکر روجا لشکر روج لشکر کی چبیه خدمت ملت کرد بکه ایرو بن سها انجمان الاجتماعی کردی ده کارو خبات بکه جبر وقتی ام بگرن ابدان مستندنی میشی بج یکمین گر 2012 حتی وکینها هر دانستاندنک چیبیه چه اتفاقیه هولیر به چه هولیر دو به چه اتفاقیه دهوک به چه اف دانستاندنی طالب به بشکی سرکت و دانستاندنی هده مسئله لشکریه چما لشکر روش قبول نکن چما هزین عسکری دی قبول دکن گلک هز ایرویت منطقه کردی ده دبره کردی ده تنسيق كيواي مكم واره هيا جما واد قبول دكين جبر او اسيادي او ايرو كسن ايرو حكم الوادك او ايرو توجيهات دوا او كسا قبول دك او پشمرگی روش قبول ناكه جبر پشمرگی روش كوري خاكا كردستان سوريا پشمرگی روش تو درانه هاتيه تو ولاتانه هاتيه تو دبر دور نه هاتيه كوري خاكا كردستان سوريا جدير كي حتى عفريني اف پشمرگی ها او بین ایش عسکریان نچار بازدان اید عمری عسکریه ده بی نخواست تبلی وابه به جبر هاتن ایرو خدر باندن و بی پشمرگه کی گلکی جهاتی حاجی کالو هروها اشکره کرد که به وگره هزین پشمرگین لشکری روش ده آرامی و اولهی و سقامگیری لروژاوای کردستان بلاوبه و پرانیا پنابران ده وگره سرمال و ملکن خواه ایرو راست کردستان یک پارچه لیبل دشمنی کردستان ایرو کریه 4 پارچه ما هر یکی خصوصیتک هیا ایرو ام خلق کردستان ایرو ما ببینه و ام دبیجن کردستان سوری یا کردستان باشور یا کردستان باکور یا کردستان روهلات يعني خصوصيه هي اب خصوصيه ایرو جوات خواستن او مسلحین خو ایروش قندیل بکشن هر جای کردستان ترکیه ده او جای آسی او جای هری مازن ایرو رجا کردستان ترکیه هر پشتی کو سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی بانگ ل ریوبریا پیدا کرد کو تکیلی و پیوندی خو به پککرا ببرن کو پککجی داخوینیک بلاف کرده ده تو متن دور جراستی گوتنو بلاف کرن ده داخوینی خدا پککرا گاندی کو داخوینین وها لشونا داگر کرن کردستان تنه بلاف کرن او پکک شر داعش کریه او جناف بریه ده جاموی شریده و کو پکک دبیجه 10,000 شهید دانه و پکک گف دان و گوتن کو اوه ده برخودان خدا بردوام بکن و تکس کرن کو اوه لروجاوای کردستانی و هریما کردستانی بمینن و برخودان خو بردوام بکن
تماشاوان برز لسر وان مجاران از برای خوب بدم هر دو میوان خوا سیاست مدار ماموستا عبدالباقی کولو کل وی داری الاستودیو بمرا آمده هروها در اسکایپ نویسکار ماموستا ولید حاج عبدالقادر ده بمرا آمده ببا ماموستا اون هر دو بخیراتن ماموستا عبدالباقی جمتا دازی دست بیوکم سدم چیه کو پیدی و پاکه که راگواندنا و جارا کدن صفقاتی بهزن پشمرگین روج کرن چما اف هز تی آرماج کرن جالی وان بیژن پیدی و رفبریا و پاکه که راگواندنا ویفا هذا سبيكي يقرأ سباسيا داتك سركفتن بو كورز ارك تي في وحمو كارمن دي لكن مسألة باكاكا يعني انها مثلا نختار بأسباب باكاكا حمو باسكي باكاكا ايجو بي بغريدا راز حميك الشمل يعني بايا يا باجي يا باكايا بايا حمو ابناء از اعتباركم باكاكا تشيكر باكاكا دجي سيتشتي اساسا لكردستان او تشتي اساس كردستان از بينم مثلا تشكسكي كرد شوختي جو امبيره وربنا سيتشتي كرد اساسي مناسكر يجي الا كردستاني يا جو هاتي ناسكر حمو ملتي كرد انه الا كردستاني ياك يا دوا السودان اجتماعي اي رقيب حمو كرد مزان ابناء السودان اجتماعي كردي حمو بارتي كردستان ده يعني تي قوتن يا سيسيا نابي بيشمرغا هيزك الاشكري وقتي وهاتي دامز راندن وقتي جمهوريه مهاباد وشورشا مره مصطفى رحمتي وحتى رجائي اب هيزا بيشمرغا هاتي ناسكرن هيزك النتوين اجتماعي كردي جبو كردواري وجبو كردياتي وجبو كردستاني راشتي تشيك جروج اول حتى رجائي اما تشما باكاكا دجناتي ابيدكي يعني باكاكا از بيجم بزمانكي كردي فسيح وزلال باكاكا نحزبك بارتي كرديه باكاكاش بو كردستان يعيش ناكي باكاكاش بو كردواتي يعيش ناكي باكاكا تشتي قدكي لحمو بارتي كردستاني الباشوري كردستاني والباكوري كردستاني وروج اباي كردستاني روج لاتنكي دستينا دور لكورتك كيما حمو تشتي باكاكتكي دكبي بن خزمتها دجمني قضيه دوزا ملتي كردا دكبي بن خزمتها تركيا دا وحكومتها عراق يا إيرو محسوبة السر إيرانية وتكبب خزمتها حكومتها إيرانية حتى يا سوريجي فوقتي بين ولا باكا كد جماعتها بيشمركات كي افتشك جمال هل تشكي يعني ورا تشكي نوا جبر باكا كهر جماعتها وجبر ذكي جبر شبريمه يعني دجمن باش زانن نابي بيشمركا نابكي بيروزا بيشمركا ايجو اثبات كنج دنيا حميك شر داعش ده وبر شر داعش پێشمەرگە ڕایشت فنگی شکلی بۆ ناخەتی ئازادیە ملەتی کورد پێشمەرگە ڕایشت چەک و شەرکری و شەهید دانینە بۆ خاتەی خەڵاسبوونە ملەتی کورد بندسێ دژمنە پێشمەرگە ئیسبات کرد دنیای عالەمی حەمیکیرە ji ئەمریکا و رووسا و یەکیتیە ئەوروپا و دنیا عالەم پیاسیا ئەنو پێشمەرگە فعلەن ئەو بوو ئەو هێزا لەشکری یا وەکاری بوو vê rêxistina hay tundera û ya guhatî bû ne bes xeter se Kurdistanê wê xeter se dunyayê hemîkî bere. Çi namayan dişîne yani bi vê ragandina xwe dema ku sifkatiyê bi hêzên pêşmergeyên roj dike dema ku sifkatiyê bi navê pêşmerge dike çi namayekê dişîne çi peyamekê dişîne ew peyameya wêne diyar û zirar û baş yani dixwaze bidê xuyakirin û ez xizmet avat kim gerî dijminê Kurd e يعني اختي نبس سفكاتيه بيشمرغا تنيدي كي بحم يعني مثلا كردي ذلك كي من هائر مثلا روج اباي كردستاني وكان منشتري وك روج اباي كردستاني اولا بيكا هاتي كثير روج ابا دا نبرزا كثير روج اباي كردستاني نبرزا تفكير سياسي كرديه وايرو تفكير سياسي كردي عمليه بيتر بينجا شي صاليا يقول برباني بر ما في ملتي كرد روج ابا دكريا بيكا هاتي جاي خو قنديل هاتي بقوتها چک و باریکاریا رژیم سوری هاتیه اداره فرض کرده سه کردی روجابا ایزن PKK استثاری بحمود شید کی بنابه پیشمرگات کی به باشه سر چیه وقتی کو پیش نابه چیه PKK علما کردستانی بیرقا کردستانی آلا کردستانی یا کو جیرج احترامیه بس بینی قبول ناکی ایزن PKK دجی چی تشتکی مشروع کی کردی
ايجو براستي خدمتها كردياتيه بكي خدمتها كردستان بكي بيشمرقه بحمو قوتها اخوا بحمو اساليب اخوا شر ودكي تشب تشك تشب درارا غاندن نبي يعني مثلا باكا براستيج كي ام خو از بينم وقت سياسه مداري كرد از بينم باكا بوا كلامك بيشيا تبقى سياسي كردي باكا بوا كلامك بو كافي جو تفقر سياسي كردي يقول مناخذ ما في كردي اذا اما ام جرك ام جكي بتشاو باكا شر مدكي ام جي جرك شر بك بتشاو شر تفقر سياسي كردي دكي دي ام جكي شر باكا بك باشا ام نسكنين يعني باشا ما مستوى وليد اگر تو دنگی متكي نظام اگر ما مستوى وليد آماده يانا بله ما مستوى وليد تجيب خيراتي يعني مجارة ما اف مجارة صفقاتي بيكرن بهزن بشمرگين روجا قفن ما بككي لجمال باطن وان رايا يعني همان برس قالوا ما بس تو ارمانجا بككي وبيدي وراغاندنا و جبالاف كرنا فان وچيان ج خصنا فشار لسر مال باطن لشكري روج وبالاف كرنا فان دي منن تشيكري تشي قالوا زاني طبعا ايفار باش باش جو مرول في بابت بنيري دفعوا مرول تفايلي بنيري دما جو بيكيكي هاتي حولي جو يختي دا حتى وكي ايرو هر خوديتيه دجي يكمين تشتوي كو تشكسي كو درفي ريخستنا وانيرينا واند بن سيكا وارا نتشي معناتها يو دجمني وي انا ماذا ناف جوات وكان بيجن بقلي كردستان اذا فاف بابا هنا يعني تشتكي انها كو بي كي كي كري ان بيدي بكارتيني لي براستي شروفا وتشتكي قلكي جرنجيا وبابتن سركي جدوي تشتي هيا او جي جريداينا وقت بيجي تشارة سرين بشروجي ايكو تينا دانين واجر قالك جراجة اصبح سيدكم اجر مرو بيجي قزنجا هركسي قود تيكليا دجوريا سوريدا كري قزنجا ويشيا بله او قزنجي وك هربت بيجن تركيا ومثلا فالكرنا سيو دي كيلومترا وشارة سرين كو ايرو جهرما كرديرا دواري لشكريدا تينا بكار آنين فمسألة ايرو بيدي آمادية جو تشتشتا هبت بميدان دا بكار بيني في سبيل بقلق جراجي مقوتيا كو يك بيشمرقا درباسي بيشمرقي روج درباسي بيشتاوي نبي انجي اخوا دا 700 كيلومتر سينوري تركيا را جيوي نبي بيدي تشبكي وبكسن الدوة داجي وين تشتل سروة بين بكار آنين وبراستي او كسي جو بروباغندا بيدي وك بيخا باندن تشد دفاوتن بي انش مثلا تشرنجي كومرو او تهمتي كويرو بالي بيشمرغي روج بتينن برا وان بلا سريت صدي تشل جوان تهمه وان بكن وك مقياسكي انفصالكي ولبجنا خوبكن كاكيا ايرو دبر اجندا هجر شري داعش بي انا اگر وقت بجن وبتشا بيري بترولي بن ان اگر خدمتا تشب انه تشبي وتشجي مثلا بحمو رنجي مقابلي كو يراود الصين هجر اشتحالف به ان مثلا او كتين غيرو بنافي شري تروري اليكاريا وادكن اف براستي الابخا وكتسانا ايرو بفيرنجي تجاري انه جفات تف وهاوير دور وقال كردستان التفيجي واجد ناصي وبيشمرقجي نازكي وبالمقابل الزاني كي ايرو جبر كردواريه دكي وكي ايرو بر اجنداتني امتكارم بيجن شكي ماي بيسه دولت دزغريه كردستان دكي بله ما مستا وليد يعني هذه بيشمرقين روج چما ترسيك السر ريفبريا بيدي تشي دكا تفيكو دانوستاندن يعني شرط مرجع كأنا كسيكو هزم بيشمرقات دفي فاقرن روجافاي كردستاني فشارك لسر ريفبريا بيدي هاتيه كرنكو دفي اف هز فاقرن حتى كو فان قفان لهزن بيشمرقات لمالباطن وان دكن وتشتين دور جراستيه صفقاتيه بوان دكن بهزن بيشمرقات
تزانی برای دلال وگرا پشمرگی روش هر و پشمرگی روش وگرن سرخاکا خوا بله و وگراندنا وانجی و وگراندنک رزداری به و به بریارک یه نتویی به او چه کسی که ایرو دسته و کتید شر ده جوان هزم بره جوان هزه گو حتی بری 5 ماه و 6 ماه و جور ده او ایرو ببینه و دسته وان گلکی به راوستاندن د پیشروجا لمهاتنک اگر ام بیجن لشکری دوری دست رژیم آنگو یعنی انه ام تفجی پیزانن و اف پیدیجی و کسی دو پیدیجی پید زانن گو بریار هاتی استاندن او ببنوکا بشک جهیزا رژیمه و ایرو هرم آما آن سینور گوان بیجنش کردستان عراق حتی کوان بگنه نزدیک گریسپی و وان دراجی او منطقه و به منطقه محايده و بهترجي تركيا يروفا في شارع دكه كوجبو وان بيدي 30 كيلومتر شون ده به في شارع بيدي يا سركي السر بيشمرغا قد خازن حتى بري وابن تركيا برافن تركيا جاود بيجن بالمشكله نينا بلا رخو تسليم تركيا بكم لكن هيز نمينه اوان نكاري هيزن سياسي قارين هذه السياسيين كي تحييد بكن بس بيش مرقا تجاري ونكارن تحييد بكن بيش روجا واري لشكري سوريا باشا ما دكتور ببرا دكتور عبد الباقي جراك دنز بذكرم جمتا يعني اگر بفقر هزن بيش مرقين روج بروجا فاي كورساني رولا باكيكي وي تشبه اولا فقرا بيش مرقا وكك عبد القادر يعني اما جبت كثير ابخو هاري وبرو كيف كان كردستان يعني بس فقرا بيشمرقا نو وك نو قوت انه ولا بريار كنتينو امي برياري بسطين يعني ام كرد براستين نكان برياري بسطين جبر او مساله شريب برا كوجي هناك بوكا خطك سولن هلك سوره ليه احتمال استخمين دكم بيشروجي ذا بقرك او بريار بيستاندن بريارك الناف دولتي يعني امريكي بتبقى او ناس شركات يا ودكن او هري بكن بس فقرانا بيشمرقا شو تاثير الوانا بك مثلا اولا ام از دوبه وديه دمها جبار بري از برسفا في برسات بكم بدم ايرو ملتي ميروج افا ام بخو از حسيب كم وقت زندانك كده يعني نكاري خو تبج شما زندانك كده زندانك جبار اف ايرو ايغو سر ايغو اداره ويت كن ايغو بريفا بريا في هرم هنا دكن باكا كجكي ونباش زان دنيا حميد زاني باكا كان ناري خصنك سياسي هاتي دامزان رخصنك اللشكريه يعني ترور يعني كيقول قبول لك كارن تعديلي كارن بخن زندان هذا كارن يبكوشن يعني اساليب باكا قال ديارج عالمي حنكيرا از دوي بيرو بهود ما قال بيشمرقا بقرنا كردستان روشافا او كسيق وراشة تفنجي شنو الشركه طبعا مالج احترام وانا هي يعني من ابو بصفقاتي بخينا شهيده وانا لكن او راشة تفنجي دلك شواط يعني بهوريك راشة تفنجانا قالك جوانا يتبلو بيشمرقا بني وفقر او بخد زانن باكا زاني باكا يعني ورخصنا وين عسكري لشكري باز يعني بقرنا بيشمرقا معناته او كسيق تفنج بوار راشد اغلبيه وانا يتبلو بيشمرقا بن جبر او كسيق وراشة تفنجي انه مثلا او نعم هذا الشريب راكو جيبكي او نعم او ناقصنا وي وارده قصنا وي اتموسفيران هذا انه تشردك ايش بو كردستاني تبلو ام زانن وباكا كاجي تزاني وريجيم تزاني وحمو كسيق وايرو تشافديري لهريما كردستان روجابات كن باكا كات بروجينا نتوينينا تبروجي كردينينا يعني ايرو بيجي وكناك ما مسجي قلت او ايرو خو امد كنت تبلو لشكري سوري بن تبلو لشكري حكومتها سوري بن وتشكوا هيجي طبعا بيجي ايمد بين فقرنا بيشمرقا طبعا تشكل ضروريه لاما كنجي كيجا روجي بيشتي هيبك صارك ام نزانم لهر او بيشمرقا دي فقرنا كردستاني بركوري وي خاكي وقوينا قوتي اب لشكري بيشمرقي ما يقول روج ابا حمو كوري وي وباشارانه كوري واغوندانا دي فقرنا اخاك اخو عند اخو فقروا تاليا وانا يعني او نما تشتكي وانا دميني جبر ايه مبخو از ولوغو متابعه سياسه اردوغان وتركي والى اخره تشتين هاد شيد بي سيدايم
يعني أردوغان كتيا وروشكا قل خراب آلي أبوري واري سياسي دا يعني استخمين دكم بريقو أردوغان بري انتخابات أو البجارتني ده 2023 احتمال اعترافك كردي باكور جيبي يعني باكا كتر رولا بيشورج دناميني اف تشتيغو باكا كد باشا دكتور يعني ايرو باكا كي داخوينيك بلافكر برسفا سروكي حكومت هريما كورسان بريز مسرور بارزاني دا كو بريا دروجان گوتبو دفير بريا بيدي پيوندي اخوا باكا كي ببره ايرو جي باكا كي برسف دا يعني اگر تو داخوينيه بخويني تدا تكزيك هيا کو پاکه که دبیجه ما 10,000 شهید دانه اما لروجاوای کردستان جی لهریما کردستان جی ببینن یعنی چارانویسا وان باجاران و چه به او 10,000 گو شهیدان او زارو اوجلانن يعني زارو جميل بايقن او كوري روجافانا او كسي خلقي قامشلي وعمودي وعفريني وسريكاني وكوباني او يقول هذا كشتن اصلا كوري روجافا يبقى ازواج بين يعني بس امز ناخذ برياري ما از نسرق تفكير سياسي كردي سوري ما نبرياري من سياسي هيا ونبرياري من الاشكالي هيا كردي روجافا قالك محاسبه سكرتيريا بككي بكن او 11,000 شيدي وهاتنا كشتن برشده هذا كشتن برديرا سوري ده مش علاقه بديرا سوري هي مش علاقه برقه هي ككيمه ايرو مش متي خستن ازهري ما خب بارزي يعني ايرو ها مثلا اختيروا بيشمرقي باشوري كردستاني هر الجنوب شربكن والبصره والحله والرمادي والفلوجه والتكريد مش علاقه حكومتها هرم بها حكومتها هرم كردستاني وحقاقه خد باريسي جي كركوكي بقرا حتى شاي حمري حتى بقيسا اما امام كردي روجابا امشي ولا كاكا سينوري مدياره بس تشتك ديها كلام ديجي حتى انها يعني إلو تفكير سياسي كردي مخابن يعني نروشتنا ونقوتناش خلقي خورا قالي ملتي كردي روجابا كاكا نقشامي كردي ميقو روجابايا سينوري مجفيدي بحتى بيدتي اما البرفيدي مش شريك وكل اما اذا شما ديرا زولي بوشي اذا مسألة يعني حطاكو باكاكي هبا ويك كراسات روبوت باكاكا كارثية باكاكا دجمني كردايا ايه بخو ازد بينم يعني طبعا بيشروج لي هو لوشيبي نبس كردي باشور وكردي روجابا دفي شري باكاكا بكن باكاكا دفي كردي روجلاجي مربن دفي كردي باكورجي مر شر بكن باكاكا نجم كردي هاتي كاتكي بريمه ميزي يعني نبشتي قرتنا عبد الله اوجلان صد نوت درجه هاتي قهرتن يعني براتيا قال ايرو تي رام صلاح شي ده قبا باكاكا هاتي دام زراندن دو ام تخوازر رزقاري وازاديه كردستان بس خوان فين اختي قلقسر بالسكرن مساله دي سدباتكم دريا اركيرا ام كرديروش ابا غيركم نسكن او 11,000 شهيد قه شهيد بنا دفي باكاكا ام وانا محاسبه بكم في حقي وجدين تشينا خوينا بازاروكيم هاري بلاش ولا ايرو بخوبي مازندكن ما شهيد تشكو شهيد انا بريمه تا كادرو انا شن كادرو انا يقو هذا السكرتيرات كرديروش هذاك اما شهيد منا او شهيد قلت شهيد كرنشكي دريك الشاش دانا شهيد كرن وندبر حاجه كردستان تجبنا خذ دراسه ورقه تدعي اذا ام قالك قبول لكن ككيم قبول لكن باش ما مستا وليد وكم زانن كو جبريا صالة كي دانستاندن دنافبارا انا كسي وباينا كده تشيبونا اف مجارة هيزن بشمرجين روج خالك جرينجا مجارة كاللشكرية دفي هفارية كاللشكرية لروجافاي كورستاني هبا اگر ركافتناك لسر ريفبرية كهفاش هاتا امزا كرن يعني بفان ببردومية بن بيكرنان درما في هزن پشمرگین روش اندامو کادرین انا کسی به تروکرنا سیاسی گلو هیوی هنه کو اف دانستاندن به سر کفن و ریوبریه که هف بش چه ببه اف هزن پشمرگین روش وگرن اف گفو مطرسی لسر بش مای باجر مای روجاوای کرسای نمینن و کاراست عفرین و سریکانی لباجر دی دوباره نبن تزانی ما مستبابت الاشکال باباتا پشمرگا لحال خو تجاري مرو نكاري اللي بنري وكا نقطك تني خلافيه نقطك هري استراتيجيه مجي وميجوا بككيدا دماغو هاتي دامزراندن حتى وكيرو او هاتي افاكرنجو او قوا او حد بي كسين او حد بي بارتي او حد بي تشي شروق بي تشي جنيرين بي وتشي كاري لشكري بي يعني ازدمينن بهت براستي وقتي قدما ام روجا آواکرنین و سالن آواکرنین و شحفتی و پنجه حتی حفتی و نهی
او تجربه gelekî xwînrij ago peyda kirin Kurdistana Tirkiyeyê sedafa kokê a demokratî a kawaçiya a rizgarî ala rizgarî wekete bêjî herî xortê çeleng û rewşenbîr û zana di camiat zankuwa û mahaheda da cadê Diyarbekir wa da dan kuştin ew xwe nabînin îro kes ku şerîkê wa hebe kesê ku dibin xifafa ojlan de derbasî civatî wa bibe sersera ser çava êgo qîma xweneyê wê her ji derve bê û nêrîna wa wê ser wan girantir bêjî ji a dijmin ew ticarî xweş dijmina natirsînin amade ne ku çi wextî bê xwe bikin di wî kirasî de ku bikarin hinekî zordariya dijmin serxwe sevek bikin lê tim tirsa wa ji civata wa ye ji civata Kurdî ye فجبر ولد باوريا مدى ظاني دبي تشتدى دخل انا يجي حتى جوان بي وعرقلات شيكن جميل بايق يعني نو وقتي قوان بحصا وليد بكورتيش كرم اخو بسر كفني انا افضل نا تجاري سرنا كفن انه جميل بايق امري كشتناويش مجدا امري مردناويش مجدا دايا جو وقت گفتگو گو كري بريارا سكناندنا ويدا باش دكتور از باورم اخفتنك تهبو كرمك والله ما اخفتن بين مختوش كي نما قالك قالك تجمع انا زباق مثل باكاكا وتاريخها باكاكا وتشكلي وشي الاخري بس ما داويا وين هذا از هيفيدكم انا كسي وسكرتياتي انا كسي افتشتيقو بيدي وباكاكا ودارا ذاتي يا خويا افتشت نابي وانا يقول لك الى اخره تشتيقوا بحقي كردلو جابا دكن قالك انا كسي سر بالسكني وقبول لك وبقوتر بتنترج كبرس في وانا بدي جبر امام خام بينن انا كسي او بالبسياري ملتي كردلو جابا او حتى نتويا ونزيكي بهزاري وكمنا بقولوش كي هيفيا مجوايا انه السيرفي مساله قالك سباس جبو دكتور عبد الباقي كولو سياسه مدار كرد قالك سباس جبو باش تربونا تهر وها نيفيسكار موسى وليد حاج عبد القادر كوش دبي بريا سكايب ميفاني بو قالك سباس جبو باش تربونا ما ببناء همین ساروجا ترور کردن شهید بونا چالاکوان مدیاکار کرد هوزان ابو زید لسر دست چکدار پیده سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه داخوینیک بلاف کرده ده به هرگولی بحثا چوانیا ترور کردن شهید هوزان و رولاوی دشورش سوریه دکر به بنیان همین سالوگرا ترورکردن و شهیدبونا چالاکوان و راگهانکار کرد هوزان عبدالحلیم ابو زید لسر دست چکدار پیده لباجار سریکانیه سندیکیا روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیک بلاف کروته ده به هرگولی بحثا چوانیا شهیدبونا مدیاکار کرد هوزان ابو زید و رولاوی د شورشا سوریه دکر سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه و هاد داخویانی خود دبیجه لریکفتا 19 مجدار 2012 چالاکوان و مدیاکاری کرد هوزان ابو زید جالی چکدارن پیاده لباجار سریکانیه دماکوب کامیرای خو بویر بلگد کر داکو دنگ ملتی خو دریا راگ هاندینی را بگهینه توای جهانی کوشبرکاری خوی راگ هاندینی و بجداری اوید خو نشانداننده د دسپیکا شورشا سوریه هات ترور کردن و شهید بو داخویانی سربار کرجی کو شهید هوزان یکم کس بو اعلی کردستان دخونیشاندان لواجار حمسه سوریه هلدا دماکول حمسه خوندکار زانکوی بو هروها سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه د داخویانی خود بحثا روشا روزنامه‌گری لروجاوای کردستان و آسانگین بردوام جالی پیده و در مافه مدیاکار و روزنامه‌وانان ده کو هری داوی هر دو مدیاکار برزان حسین صالح احمد کو هر دو جی جدامزرینرین سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریانه بیتو گونه رواندن پشتی بهتری صد روزی جگرتنه بریادمکی او سربست بردان کر او گوتو مرگهاری و بریا پیده د دوسه راگاندنا کردی درشه بتایبتی او کسو آلین نلگوری نرین و رامان و سیاستا وینه بتایبتی جی او کسین ریگر جوان رو ریگریه لکریار و بمپیکرینین چکدارین پیدید کن. دداویا داخویانی خود سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه گوت هفدمی کو ام بیرانینا شهید هوزان به بیراخوتینن ام سوزدن خوینا همو حوالین خوین کو شهید بونه کو امریا وان بردوام بکن و لسر اشکره کرنا راستیان رشد بن. د چارچوبه برداومی بن پیکنین گروپین چکدار در مافی ولاتین کرد لعفرینه رخصن مافی مروفان لعفرینه به بلگه ناوی هجمار کسین کو هاتن رواندن د و دما داوی ده اشکره کرد.
گروپên çekdariyên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve dibin pêkirînên xwe de girtin, revandin, desteserkirina berhem û mal û milkên welatiyan, sepandina bacan berdewam in. Herî da wî revandin û binçavkirina jmareyek welatiyên Kurd lê navçe û gundên Efrînê bû. Rexistina mafê mirovan li Efrînê ragihand ku grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin di dema dawiyê de jmareyek welatiyên Kurd li Efrînê bi tometên dûr ji rastiyê revandine û berevcihên nedyar ve birnew heta niha jî çaranivîsa wan nedyar e, hinî ji wan jî li hin berpereyan serbestê neberdan. Li gorî rexistina mafê mirovan doh belav kiriye. Ku roja pênşema borî wate rêkefta 18 mehê, grupa çekdariya bi navê Polîsa Leşkerî şeş welatiyên Kurd ji gundê Memela Oçaxê bê tometa peywendiya wan bi rêveberiya berê ya PYD re hebû revandin. Ta roja îro çaranivîsa wan nedyar e û navê wan her şeş kesan eşkere kir ew jî: Samî Hennan, Mihemed Hesen, Mihemed Hekîm, Mihemed Kolêko, Necîb Halo, Neş'et Kurdîne. Dazanîn ku pêştir ew şeş kes du caran hatibûn revandin li hin berpereyan hatibûn serbest berdan. Heman rêxistinê diyar kir ku li navçeya Raco di heman rojê de jî grupa çekdariya bi navê Lîwa Semerqend li gundê Kefirsefrê her yek ji welatiyê Kurdê bi navê Hennan İbrahîm Wes, Hecî Murad, Hecî Hisso, Mesûd Osman Xello revandin. Hîn jî çaranivîsa wan nedyar e û li hin ber serbestberdana wan grûpan daxwaza fidyê kirine ku pêştir ew welatî sê caran hatibûn revandin û her car li hin berpereyan serbest dihatin berdan. Li rêkefta 17 mehê grûpên çekdar welatiyê Kurdê bi navê Serbestibirîmiyê Temen 42 salî ji gundê Memelayê bi ser navçeya Raco ve revand heta niha jî çaranivîsa wî nedyar e. Roja 15 mehê li navçeya Mabata grupa çekdariya bi navê Polîsa Leşkerî welatiyê bi navê Hesen Heydo Elûş ku bi xwe xelkê gundê Heçqa Simayê revandin heta niha çaranivîsa wî nedyar e. Herûha di heman rojê de xortê bi navê Ciwan Mihemed ji gundê Mist'aşîr hate revandin heta niha jî çaranivîsa wî nedyar e. Herûha li rêkefta 12 mijdarê grupa çekdariya bi navê Polîsa Azad welatiyê bi navê Abdirrehman Hesen û kurê wî Rodî ji gundê Yalaqozeyê bi ser navçeya Cindersê dema ku berê xwe didan nixweşxaneyeke Erzazê li ser rêbenda Qewsya bajarê Efrînê hatin revandin heta niha jî çaranivîsa bav û kurê wî nedyar e. Rêxistina navhatî serbar kir jî ku li rêkefta heftê mijdarê grupa Polîsa Leşkerî xortê bi navê Mustafa Ednan Şêx Sadiq bi heman tometê ango peywendiya wî bi rêveberiya PYD re hebû ji bajarê Efrînê revand û heta niha çaranivîsa wî nedyar e. Li rêkefta şeşê mehê heman grupa çekdar her du welatiyên bi navê Ebdo Ehmed Elîko, Ciwan Hikmet Silko ji gundê Îska dema ku berhemên xwe dibirin bazara Efrînê li ser rêbenda Tirindê hatin revandin. Weke rêxistinê daye xuya kirin roja siyê mijdarê grupa Polîsa Leşkerî ciwanê bi navê Xebat Mislim Bekir ji gundê Kosa revand û dazanîn ku ev cara siyem e grûpên çekdar Xebat Mislim Bekir bi tometa ku peywendiya wî bi rêveberiya PYD re hebû direvînin her carê jî fidyê jê distînin û berdidin. Herûha li navçeya Mabata duşema borî çekdarên Polîsa Leşkerî welatiyê Kurd yê bi navê Mihemed Ehmed Umer yê temen 6 salî bi heman tometê ew revandin. Piştî sê rojan ji revandinê li hin ber $4,000 Amerîkî serbest hate berdan. Herûha bi heman şêweyî û li beramber fidyê welatiyê bi navê Mihemed Ehmed Necar ku bi xwe xelkê gundê behdînaye piştî du demijmêran ji revandina wî li beramber $1,500 Amerîkî hate berdan. Ji dema kontrolkirina Efrînê ji aliyê Artêşa Tirkiye grûpên çekdar wewta roja îro bi hezaran Kurdên Efrînê hatine revandin heta niha caranivîsa hejmarek mezin ji wan nayê zanîn. Bi buneya Roja Cîhanî ya Zarokan Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriye ahangek li darxistê de çendîn çalakî pêşkêş kirin herûha zarokên beşdar ji aliyê Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriye ve hatin xelat kirin. حتى ما عارفين سر بالينا.
بداية ببارمان إيرو يجني كردستان سوريا بشاركيا هرابون كأن كيف شهيد كأن بلوازا مبستامي أساس شبي شاركيا كأن وفي ما في وابكن ما في زاروكتية جبرجي أمرن الدولة بيشكتي كش بدها بدها واي أساسي أو زاروكن إشغول كي أمكن بازارونا موافقي ما في وابكن أو مواكيم تشكيل هروها در روژا جهانی زاروکان در رخصنا جودی به همانگی لگل لوتکه زانست چالاکیک لهولیر پایتخت هریما کوردستان لدار خسته ده بهتر جه صد زاروکی جه پنابر در بدر و نشتجین هریما کوردستان هاتن خلط کرن. هر سال در روژا جهانی یا زاروکا دا ریخستن ماف مروان لحرما کوردستان این تایبت به زاروکان چالاکی این جدا پنابرین سوری را تینل دارخستن. لهولیر پایتخت هریما کوردستان ریخستن جودی به هماهنگی لگل لوتکای زانست چالاکیاک دارخستن و تیدا شانوین زاروکان و استران و چالاکین کو کیف و خوشی دخنه دل زاروکان هاتنه پیشکش کرن. محمد حسام ریوبر گشتی پروژه جودی لهولیر جار کرا بحثا چالاکی کر کو اوا بردوام بند چالاکی وی شویدا تا کو هیوی و کیف و خوشی دناو دل زاروکا دا بچینن و مزن بکن. راستی هر سال بیست تشینا دوام ام روجا جهانيا من دال ام شوازيت كان راستی ایرو القاعه ناحيه الدارتوها باش داربون زدي بين صد دايك وبافو من دال مسرحين رقصبون سترامبون سر موضوع ما في من دالا هيفيدان ان شاء الله الصالي ولد ان شاء الله ما في من دالا باشتربن شيدربن جهدبن من دال بقل ما في خو شو بواري خواندن بيت شو بواري جنسي بيت شو بواري آسایش بيت حمو ما في من دالا بي اورو تقريبا بين صد كاس وكان قلتي حاضر بونا جهرس كوملان جناس عراقي بون لاجئ سوري بون خلقي ما يجهبون د چالکی کجا عالی ریخستنا جودی و لوتکای زانست به سپانسر ریخستنا دی آرسی دنمارکی و به بشدار بونا کسیتین بیانی استران و شانو و چالکی این جواز هاتنا پیشکش کرن. زاروکن روجاوای کوردستانیین کو د چالاکی دا بشدار بون بهیوینه کو آرامی لجهان درست ببه و به تایبت ل روجاوای کوردستانه تا کو بکاربن به آرامی بشنه دبستانان و بجین. إلى رجع يوم الطفل العالمي دلتي كيف مهات أسوازم زارو دش كيف عن بي وخاصة نية سوري وان دلتي كيف عن بي أسوازم زارو سوري دش ببنا قندفان هالمرتبة والشر خلاص. عشتي بكشتي باكو بيجر كنا سنانو الشانا سلواني مشتبانا حتى تكشتوا صب تسمع ونشكتوا دروجا جهانی آزاروکا دا ریخستنا جودی به هماهنگی لگل لوتکای زانست چالکه کل ناوچه دارتو لهولیر پایتخت هرما کوردستان دارخستن و تیدا نیزی 100 زاروکی جپنابر و دربدر و نشتجی اندور بشدار بون و هاتنا خلط کرن. محمود عیسی هولیر آرک. لهولیر پایتخت هریما کوردستان نویسکار میرآل زیلانی پرتوکا یکیتیا کردان لهولا سما به بشداربونا نویسکار روزنامه‌وان و کساتین جه خلکین روجاوای کوردستان امضا کرد. اف پرتوک یکیتیا کرده بابتا کی کفنو نویا بابتا که دخوازه کو پیک به و این اجی پیک نهاتیه اف کتاب نقشه ریگایه که دستوره که جبو کو هر پارچه که کردستانی هر پارتیه که کردستانی
هەر کۆمەڵەیەکە کوردستانی بەکاربێ لەسەر ئیش بکە لەسەر کار بکە ji بۆ یەکێتیا کورد بە بەرنامە بە پرۆگرام بە دەستور کار بکە بشێوەیەکی گشتی بەحسا هەموو پارچەین کوردستانی هاتیەکردن لێ وەکو نمونە بشکلێکی کورد بەحسا ڕۆژاڤایە کوردستانێکی هاتیەکردن بێکومان سێ بەرهەمێ دنجیش بری وێنا هەنە 1990دا خەلک و پەیمان شانۆیەکە کوردی بۆ هات بەلافکردن پشتی وێ 1994دا دیوانەکە هەلبەستان بە ناوێ دەستپێکین شەوینێ هاتە بەلافەکردن پشتی وێ 1970دا ئۆل و فەلسەفەی ئازارەدەشت پەرتووکێک و حکوومەتە هەرێما کوردستانیە بۆم چاپ کرد و ئەوە یا چارەمینە لە باشووری کوردستانی هاتیە چاپکردن پەرتووکە یەکەم و یا دووەم کوردی لاتینی بوونە پەرتووکە سێیەم کوردی پیتێن عەرەبی بووە و ئەڤژی بە عەرەبیە و کوردیاوێژی هەیە لێ کوردیاوێ هێنا نەهاتی چاپکردن بەڵێ تەماشەوانên birêz bi vê ahoyê em giştin dawiya bultana xwe herşad û bextewar bin.